الحمد لله القائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه واجتباه وأرسله رحمة للعالمين وهداية للمتقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه، واعلموا أن الإسلام ظهر في زمن كان العالم في ظلمات الجهل والظلم والمعاصي، يأكل فيه القوي الضعيف والغني الفقير. جاء الإسلام ليبين حقوق العباد وحقوق الله على الناس، وأول ما جاء به وأمر به من حقوق الله هو التوحيد، ثم أردفه بحقوق الوالدين، كما بين حقوق المساكين واليتامى وغيرهم، ثم فصل الحقوق فبين حق اليتيم، كيف يتعامل الولي بمال اليتيم وماذا عليه تجاهه. كما منع الإسلام من العصبية القومية الجاهلية، وأمر بالعدالة واعتبرها من أوجب الواجبات والمساواة بين كافة البشرية. فهذا هو درس الإسلام ورسالته الخالدة التي جاء بها. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن يتي الله سبحانه وتعالى tedduɗo mawnuɗo towuɗo seniiɗo bajjo handuɗo e yetteede wiwɗo ka deftere muɗum wonde kanko allahu subhanahu wa taala himo yamira, himo jokki himo yamirde yo nunɗal waɗu, himo yamirde tagore nden nunɗal, himo yamirde tagore nden moƴƴere moƴƴagol e haanaɓe moƴƴeede e mum ɓen, himo yamira kadi jonnutugol ɓattondiraɓe ɓen haqqeji mum ɗin enɗanji ɗin, himo yamira yo ɓeeɗo yo jonnite haqqeji mum ɗin, himo haɗa dendanangal boneji e dendanangal ko añini, ko kaani, ko ñiddi, ko hersini, ko tawata liɓa e ngaygu e konnago hakkunde ɓiɓɓe adama ɓen. Himo haɗude kadi tooñe ɗen e noone tooñe wo tooñe ɗon ɗo ko fii himo waajade en fii en jaɓu waajitade yo en hulu allahu, yo en andutu wonde haray enen e makko en fottoyay, en ɗenɗodiray. En yetti allah yamirɗo en ɗum ɗa, haɗi en kadi ɗum ɗa fii yo moƴƴan en enen. hiɗen seedo ko oɗo tun woni reweteɗo e hoore goonga, o ala ɗimmo, o ala tammo, o ala tokkal, o ala nando. hiɗen seedano nelaɗo meɗen Muhammad ibne Abdillah ibne Abdilmuttalib ko o nulaaɗo Allah, ko o suɓaaɗo suuta ɓurɗo moƴƴude e tagore nden nula e meɗen nuliraka diina l'islam, diina nunɗal, diina yurmede, diina wallodiral, diina jogodiral, diina jokkere enɗam, diina nenogo to yagal. hiɗen seedo o yottinno ngal nelal, o laaɓani en reedu, o ɓangini, o feññini, o laɓɓini, o noddiri konnguɗi makko ɗin e kuuɗe makko ɗen. yo Allah juula e makko, juula e sahabaɓe makko ɓen fof, juula e dendanangal jokkuɓe diina ka ɓe jokkuno kan. yo Allah jokki en kan diina, o tabintinna en e hoore makka, o ƴetta en kadi nder makka. Allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe jiyaɓe Allah, mi wasiyo hoore an taho, onon kadi mi baka on ɗon hulen allahu subhanahu wa taala. Allah no hulɓini, Allah no mawni, Allah no jogii lette muusuɗe ɗe en wawata muññade e muɗum. himo jogii nemaji ɗi gassa e ɓaawo muɗum. hulen Allah, huliren Allah jogitagol ko o yamiri en kon
jogitora ƴakkirde golla waɗa rento ko haɗi en kon pottito ɗum fes hayka ɗum ka junngo haaɗi si ɗum feƴƴi anden wonde l'islamu fewndo ko feeñata ko yaltata o ari e zamanu tawi aduna on fewndo ɗon ɓiɓɓe adama ɓen no fubbo e nder niɓe majjere e nder tooñe e nder boneji bakkatuji sa falama andugol si hunde no jogii valeur a eɓɓinira nde hunde wonde goo wa bi diddihi tatamayyazu l ashya'u ko si hiɓɓinirama piiji ɗin ande ko honɗum kelɗi ko honɗum woni kelɗa ay bata bajji yiiɗa ka anida sa faala andugol valeur l'islam on nafoore mum nden nunɗal mum ngal moƴƴuki ko woni e mum kon a eɓɓindira e ɗum ɗon e ado l'islamu ko honno yimɓe ɓen wawno ado l'islam ɓaawo l'islamu ari yimɓe ɓen jaɓi ɗum ɓe huutori l'islamu ko honno changement on waɗiri ko ɗon andata ko ɗum ɓe inni la yarifu qimata al islami illa man asha fi l jahiliya l'islam artawi yimɓe ɓen tawi ɓe muutoyke tawi goonga ala nunɗal ala yurmodiral ngal no fanɗi tooñe ɗen no ɗuuɗi l'islamu tawi jon doole on ñaamay mo ala doole on ñaama haqqeji makko sani ñaamay mo naar wallingol mo hirsa ƴakkatewo on ko mutina e haqqeji makko ɗin tooñamo inna waɗu ko falɗa o ko mi woni kaarijo taw ala ko waawi o ko wullugol tawi ko noon wuurira ko gurdan kulle wonɗe ka burure ɗen ko jogi haqqe o ko marɗo doole tawi galo on ñaamay baaso on ñaamiramo honno beru kun o heɓata kun haqqeji ko o mari kon ara ƴetta fes ennamin ɗo o mi hetti o yataw ala ko waawi si ɓe yahi ka wullitete ton si ɓe hewti galo on hewta e tumɓen awa ko honɗum maako ɗon haray meɗen ɓaawo moɗon ko maako ɗon wo ko ɗum ma ɓe inna bason an ko ɓe nangodirɗa an ala hakkil an ɓe ko waɗuma o ko ya muñño menen men su sawi wowlande ɓe ayunde ha fi badi l jawanib ashbaha al yawmu al bariha cendego hanke e hande nandi tawi ko noon l'islamu ari yaltintinni haqqeji ɗin fof inni haqqe wona doole hendorte ko handugol l'islamu yaltintinni haqqe allah on taw ɓay hari haqqe allah on yewre mum no munna tawi geɓal allah ngal no jonnede tagore allah nde tawi no woodi sanamuji wona ɗi rewede mawnine jortore teddine ɗaɓɓire keɓal e daɗal l'islamu ɓangini wonde haqqe allah on taho ɓangini noon haqqeji yimɓe ɓen kadi e hoore wonɗi e hoore ɗimmoɓe maɓɓe ɓen l'islamu yamiri wonde haqqe allah on ko tabintinnalngol allah gootan ka ko wonde allah ko gooto petto wona ɓe ɗiɗo wona ɓe tato wonde dewe ɗen fof kadi ko kanko tun jeyi wonde o nanda e tagore makko nden hay fus wona ka inɗe wona ka sifaji ɓaawo ɗum l'islamu ɓangini noon haqqeji fuɗɗori taw fayda lewɓe ɓen haqqeji miskimɓe ɓen farli e nder jawle marɓe ɓen geɓal ton indi ɗum ɗo ko miskimɓe ɓen jeyi reɓɗini noon yamiri hande kadi noon moƴƴo e miskimɓe ɓen o watti ɗon wano aliyatimaɓe ɓen allah subahana taala o addi aya ɓe innamo ayatul huquqi ka suratu nisa wi wa'budu llaha wala tushriku bihi shay'an wa bilwalidaini ihsana wa bidhil qurba walyatama
والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وأدي دون حقيجي في يمبي سابو نونيجي سابو بيبي آدم بين مبهندي حقي أرنون كو الله جينيجي دين كو بيبي آدم بين حقو نمبه ko ɓe addi khutba on ɗo hannde ko fii haqqe alyatimajo hombo woni alyatimajo ko mo bemmum maayi tawa kañum hellifaaka hewtaali kelle fuye on ko mo ɓodde duuɓi sappojo har on tigi hellifaama si maandeji kelle fuye ɗi yalti ada duuɓi 15 on tigi no hellife ada duuɓi 15 si ɗi yaltaali si timmi duuɓi 15 hara on tigi woni hellifaaɗo ɓorto ɗon hannde kadi wiyata ko alyatimajo si ɓen makko maayi taw heɓi duuɓi 16 on na alyatimajo hannde kadi oɗo alyatimajo payi kum boobo hum kum bemmum maayi acci ono yurmi ko hoggo makko ngon howti ko ka o wullitotono ɗon ko ɗon iwi kaka o sembirno ɗon ko ɗon daɓɓiti ko on inano baba fanku ɗum ɗo mi soodanoyte mi waɗante ɗum ɗo wota arɗo ka warayno o bako mowlaynoɗomo yurminayɗomo ñawdayɗomo ñamminayɗomo holtinayɗo hoɗinayɗo waɗanaɗomo piiji ɗin fof on non iwi wonɗo ka gaburu wawata dankade wonɗo ka leydi ka galle yon noon ko hombo hani dankade o ɗo ɓiɗɗo adama nawi acce yeebo accirtake ni tilfo accide e tilfere tilfo toon ha no wattiniroy wo allah fawi dankagol o alyatimajo ɗo jama on fuɗɗori taw ɓurɓe mo jeyde ɓen ɓay si o yahoyi o heɓoyi jawdi ko ɓeyinta minen ko ɓiɗɗo koto amen minen ko ɓiɗɗo mi ñamam minen o ko men nene goto minen o ko hunde kaari tawi algunmu bilgurmi ko hendotoɗo nafa on wo si lorro ari kadi ko kanko tuɗoto l'islam on ɓangini feññini ko honno haqqe alyatimajo on hettorta ko honno halfinaɗo alyatimajo on ko honno o dankorta o alyatimajo si o alyatimajo no mari jawdi ko honno o dankorta ndin jawdi l'islam on ari tawi kadi jama on société on no jogii nawnare bonde bonnayde kadi hondo nde nawnare al asabiya ko jingal ngol leñol mum menen racisme yaga ɓe ko hunde kaari en l'islam ari wi neɗɗo o teddirta fii tun ko e leñol kaariwol o jeeya ma ko ɗengal kaariwal o wowlata ma mo jogii ndi mbaadi ɗo ma nde darnde ɗo na ɗum teddintamo ko golle makko ɗen ko acte makko on konnguri ɗin e kuuɗe ɗen ko ɗum o teddirtama o jaasira neɗɗo hoynirtaaki kadi ɓay ko e ngol leñol ɗo o jeeya ma ko ngal ɗengal ɗo o wowlata ma ko nokku kaari o hoɗi ma himo raɓɓiri ma himo juuti ma himo ɓawli ma himo rawni l'islam ari noon tawi ko wiyete kon al asabiya al qawmiya al jahiliya sa'ida islam ari tawi ko noon ko wigol ko ngol leñol ɗo ɓen ko ɓen woni ɗo ko jeeyaɗo e ɓen memata ɓen no meme ma ɓeɗano koye ko jaasi koye ɓen nayi fof e wawi wadde ɓe ko falɗa o islam haɗi ɗum kal islam leƴƴi yagal kontatake wiyatake leñol ala leñol no woodi kono wigol tum ɓay ko e oɗo ngol ɗo leñol o jeeya kanko ko rewata e hoore yimɓe luttuɓen ko rewata e hoore makko hay so o bonni sifa ko ɓe bonni ko l'islamu jaɓa ɗum l'islamu haɗi ɗum fes l'islamu yamiri nunɗal fonnugol hakkunde yimɓe ɓen ka keɓal